Wakabulu sartiani weekend ke sarra se matale tiko mai enambongi ni buke lulu binaka ni konondoro dor saya dapat mingo nondoro ya woni servo ena bitoko ni binaka ni Paradise Beverages Tribe New Look in again. Wambulu sartiani weekend ni ke sarra se matiko mingo ria na TikTok ni VTFM YouTube channel vakatelanga kina na Facebook live ni VTFM. Wambul sertiani bikem dona lawa ni endo siama tiko mingo na Tokoriki Island Resort na servale na siama tiko mai enambongi vinaka ni sini ko sibito bikem na walu ena tinika ono na miniti ndo talambongi ni nondaro visemati viwasei tu karambongi vinaka ni buke lulu ni kwa nondaro ya watinga servo na vitoko ni vinaka ni Paradise Beverages. Ser na wanga boleh benak tavingo. Na VTFM 92.2 FM na kena ya mavertona vondi kamida ni no ya maserong edrati ko weekenda enambongi vinang ni sini ko sibito na walu ena tini ka vitu na miniti ndoriado pating mingon ndoriawa ni servo ena vito ko ni vinaka ni Paradise Beverages New Tribe New Look in kena ndoriado ni sere nambongi vinang ni sini kuwa ndoriado ni sere na Daru Mai Bau ertolangata tiko na sere ngone lao mes fita TUI Bale Yaca na serengo naturango mbale serengo pangambal tektinga veir na tamata tampus sakayani yalewa setangani rando dingomir tu na single parents ya ira nandau dolata taundu tu na ibua ni bengaravi semi ka irmbaka kando tama katina taundu tu ni ndona bubale ergen do mi dingomi tu me mai tau ya wikina endona bubale mama rau dongana lesoni embi utoka maya na serengo ke yuko endua sa bagalubeni tu mai se bagalubeni do tu mena lubemu koni lenga takana dona singa enandua ena vingomiko kan mena vingoma talenga na lubemu me bakanga eluviana denisa totoko bagoti na talono ni serengo se badawa ana nondor servo ena bong venang ni singni ko ana serengo na ni sere na Daru Mai Bau artona lala arto langata tiko na serengo mes TUI Vata kei mbale. Vola tinga na serengo na turangango ka ombale. Kadra ini tambuana ka bolvina ka tukolin ravikula sama sarting mina vodi mainandi isa kina korba turanga navanga korolo mai viti dong bolvina ka matangali ali vina singa bolre la seniana tolevu mai Ararat Melbourne mai Victoria dong bolvina ka na siamati ko mai malevani na bolvina di sini ko mai vingo na valu bolvina ka kambani Nice nga kami daw may wanya fire. Yating nga nanondaru servo na bongi wenang ni sini. Kwa nama kataliti kumai ena singa ni mataka nondaru ya watali ni servo na bitoko ni wenaka ni Paradise Beverages Tribe New Look inakiana numa. Dono nguna lega minggo na game biuda kitiko yani na nondaru taro ni servo
So mati ko may nataro yung beauty kaya ni ena wimpo ang ikia desara balatera nyo kalau nga takinan doon niloloma my way Paradise Beverages tribe new look in akian dang nangun lek minggo nang bilang ketiga na nonton taro na siyang servo na singa sarangani mataka ena taray ko kina na idodo bingo litiangon binaka siya masarti ko may binaparata isibu ni may sabu-sabu bolo binaka mara bolo binaka uji ben koroy bolo binaka sabanu ni binaka taltengani erro ni rawangka dolo bina nelitona bolo binaka JT sama sarting mena dolo kay na mosi isa bolo binaka na makango sarita lal listening from Lambasa bolo binaka isa binaka tabigo nasarbale bikiam niya na siya mati kumaya na buong ni sini ko ni na makatalti kumaya na singa ni mataka na makatalti nga may nataro ni serbo nando nang una laka maingo baka binibina kalebo by Paradise Beverages and avuko ni Veito Koni tribe new look in naken kam na siya mati kumingo rin minarabi New South Wales wane bolo binaka the wise rokolanga bolo binaka viltati bula nagsarbale na siya kam na siya mati kumingo may numbulaw may imbua isa Ben Peckham wai manu kuari mbula venaka minawati samati kuma wai watu wanga setereki samati kumingo mana saunia bula ba isa taki iwane kamana langi isa dalavina vengara vichaweli anandiko wai serambulyawa mbula venaka nigi nama katalti kumai na singa ni mataka non daru yawani serewo